Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Lona mntu of course dakhe lola hosingo Mr. Post chawa man. Yeah, he update hi timhaka ta project, then from there dakhe tlhelela ka timhaka ta general man yi ri na n'wana hey a ri karhi a hi hlamusela ku hi timhaka ta bokisi se ti fika kanjhani ka side ra yena. And then emakumu of course hi ta hi vulavula hi Dr. Sithole leyi nga ta hi linka na Benny Mayengani the president. So Mr. Post of course I ri live le masingita mall le yi ri karhi of course yi kha yi performa ta swilo swa ku yi performa ku swo yi kha yi chela mati and stuff like that le ndhaku le and stuff like that. Maybe we can quickly show the location even then hi kota ku va hi update yi kombisa ku yi ri timhaka etingani and stuff like that. Yeah, so le masingita mall le we can quickly go there mi kota ku vona ku a yi ri ka side rini and stuff like that. Yeah, let's go no mani handla in China manje hayi swako. So a yi ri le masingita mall kahle side ra hala court ya yi nghene hi side ra hala court hala ku va ku ri tlhelo nyana ka mall mara ku ri side ra hala mahlweni but a tlhele ka yona on the left side. So a yi ri side ra hala hi vona mathangi lamana ku na mathangi yo karhi swa ku wo tala mina swa ku a yi ri this side and stuff like that. Vona mhaka leyiwa. So yeah hi tala ku twa kwalaho ku swi ngo yi ri se swi kwini ku last time nga ma hleketa hi update-ini swona laha yi ri karhi hi nyika different explanation yeah hi timhaka ta ta project ya yona and stuff like that. So hi la ku twa ku sweswiwa yi ri timhaka etingani. Yes okay. Ileso. Mambonye nkhandle yeshe la yilo yima la performance. Ela perform. Yeah. Le performance esi sukuyeva madala. Esuka ku performena la kun'wana na kona. Na Sunday atira. Hayi wisi. Wafa wisa ku perform. Mabona hayi la kubhala sukuyeva kwale kwale. Wobo. Tile ku performance. Okay, yeah, hi twa ta album. Ka tukula jova la sathane n'wana tin'wako wo tshika xita xinyamini. Ileso. Va swi tiva. Yeah. Ya ta album ya Mr. Post yi le ndleleni i ta va a feature DDP ka track ya 1 hi leswo madala swi ku yeve ta mi byela date ku yi ta huma rini hi leswo. Mr. Ngweshe ku hayi ya ta album ya Mr. Post DDP to nghena faka swiviri swinharhu kwala se mo vonya nkhandle la ku performa kwala mambona yeshe. As you've heard usungo Mr. Post swi tikomba yi cince statement sweswi ya humesa an album nga ma hleketa previously a yi kombisa ku yi ta yi kha yi humesa ti-single ka the previous update and stuff like that. I update ti 27 October sweswi ku nga ti 8 ta November. Hayi mhaka se yi cincini usungo Mr. Post yi kombisa ku hayi ku ta ku ri karhi ku ta an album laha yi nga ta tlhela yi feature na DDP. It's a bit confusing but yeah since it's Mr. Post featuring Mr. Post so alright ta yi kha yi voni hi swona hopefully even enough time to prepare because ni vona ku nkarhi wa ku u ntsanana ko va n'hweti nyana so from the 1 October to 1 in November already maybe kumbexana yi ta va yi ve na enough time to prepare. We shall see so hi yo ya le update guys, hi yo ya le update album yi le ku teni sweswi unless if maybe it's a mistake. I'm not sure if it's a mistake because last time a yi kombise ku nge huma album so ni twina ku swi a bit inconsistent. Hola ku nyadza album leyi nga huma sweswi hola ku ndla ku December yi nandzihane a hi nge humesi album ya Mr. Post ku ngo humanyana maybe one single ya 1 nyana for Massachusetts so hi leswo hi ta bula inkomo ne. Okay. But now as we have had yi ta yi ri karhi yi humesa an album ku ya hi yona so alright okay.
MDV se khe tlhela ka ta general ta mabokisi and stuff like that. So I kha hlangana n'wana wa yona mta mkha mi xi tiva vo tala va ngo evutshila a kha xi byele hi ta mabokisi ku hey xi hlangana na yini hi timhaka ta swona swi nga humelela and stuff like that. Hi ngo hi pfula that video. Yeah, okay, let's go Master T, let's go Master T. Here's the video. Nirbanchingela. Akwini n'wananga. Maka mabokisi xikolweni. Va ri ku endla ka yini? Very anytime hambi no tifisa ri koro ni lahla uri. Se ina stress we. Ni va na xona mara ni nge stress ngopfu mhaka ku tiyisa. Swa kwihi? Mabokisi tlakurile. Awa byela wa penga a ni swi tivi swa mabokisi mina. I'm still. Fambe a n'wi khomisa munhu a ku byela ku sweswo swa mabokisi. Munhu a ku byela swa makhomisa. Papa we a hi munhu wa straight n'wananga a nga swi endla leswiya. Mi nge endli. Mi nge swi endli leswiya mi lunghe ngopfu. Papa mi munhu wa kahle. Ko va sata hi xinghela. Wena u tsita. A ni lunghanga mi n'wana. Lunghile papa. Misava hinkwayo na u vo n'wina ntsena wo lunga. Serious? Impela papa wa munhu Okay. Mbapenga hi papa mina. Papa ni drive nyana hi jika. Exikolweni loko va vula swa mabokisi na swi entertain n'wananga. A wu vulavuli nchumu we wo miyela ene u huma ka swona. Swi ya hi ku ri xize ku yini. Swi ya hi ku ri xele njhani. Loko swi ku mi vulavula na vulavula ku yi fuseke. Loko swi ku miyela na nga langisa ni hleka. Ku yini. Nto ku wena rhunga swihlanga la xikolo ku ta murhunga i dyondze hi mazwi sweswo. Vana va nembe. Ba munhu lo tala hi munhu wo fana mbi a nga chuha mara. Va ni byerile mathicara va ku vutshila wa karhata a ri n'wansati la xikolweni. Xi tekele general. Ta ku faka phakati ka swin'wana. Wena? Ku salela ngeli one ku fake phakathi kwento ezithize. Asiswa webunene. Man, na tati khomani. Hi, when they kona guys, it was a funny one. I was like, hey, since I korisele mhaka leyi ya mabokisi leyi ta ende kwala boy 7 za se chavini hi to hindi korisela kwala. Ku hoxa ka swin'wana yi vula ende ka yenana kara white okay hindi MDV khe hetela hi Dr. Stole hoy mhaka leyi ya beef leyi serious because hi ti 17 November mi fiki yi tsala post yo karhi la Ben Menga nga fika vekeriwa tani xitoko Ivelaphi a vekeliwa xitututhwini as khalanga since va khalanga minkawa mi ti baboon and stuff like that. So he wrote i mani a nga donora Velaphi i mani a nga ba Velaphi a nga biwangi veri i rilela ku tsema lembe. Even then ni hleka dokodela and immediately ni hleketa this line ni hlekete mana ni hleketa risimu rin'wana ra Ben Mayengani mana ku na layireke yo karhi ni twa na ku ya relate nyana nuwa ka this matter here tuki i rilela yi na ku leswa ti-award i Ben Mayengani kha xi bifa hi leswa ti-award ku a ku rila mani is it dokodela kha yi rila ku yi rila award sweswiya stuff like that. Yeah, this section wa mi nga tshiki swilo leswi mi tsandza ma hayi tata ngo line leyiwa ni vhete ni hleketa na swi twa nyana mani ku
ku ri layini ya dokodela leyi ni twe na ku ni tshame ni yi twa kun'wana a nga biwanga ve risimu ro tsema lembe. So of course laha xi relate in section yo leyi yi nga holovisa inani dokodela na Benny Mahinga nyimpi ya vona yi sukele kwala ka risimu lero tsema lembe la leyi ra J John hi laha of course ti nga lwela kona. Video yo sungula yi kona ka channel ni ta vekela a link on top comment ni nge ze na ha tlhela ngopfu ndzhaku if you want to understand ku beef yi sukerise kwini and stuff like that ka nkarhi wa sweswiwa va nga ku holoveni and stuff like that. So hi sweswo dokodela yi ta yi ri ku beefeni swi clear track 6 ya n'wi tela Mahingani la ya n'wi tela Mahingani ku ta number December leyi ho November ni ya end of November ku ta kha ku number na ku murangaphandla ya ha ri ku respondeni la even on the last post unless if you ku hlweli ku respond I'm not sure but ku ta kha ku number swinene mi ta kha hi yimirini just to see what's going to happen. So hi leswo guys loko ku ri amukeza mi subscribe ni ta kombela mi click subscribe. Petrol. Ya tirha lembe mbirhi. Va kombeteni lavo wani kumbe yi pela ya pondo. Ya tirha leti 2. Mihlovo ya leyi ka mhani. Xoda hi 2 rhandi ku full tank ka. Xoda hi 2 rhandi ku full tank. Masondzeri. No break a record le. Mi ninginisa nyana. Ya ninginika. Mi vula ku Hayi tele yi mhani. tela. A no xoda hi pondo ntsena. Hayi not point. Mi tshovi record ka lavo chela R3. Yi nani? Ha mi tshovini mhani. Ti ta pondo. Humesa